kuyaconnecta kuyena le imkhuhlane ama diseases avele khona like i-diabetes, like i-hypertension, like i-asthma, kuyaba underlined. Yes, hayi kuyaba underlined le labo cancer, le renal failure. So abantu abasengane basengozini yalo mkhuhlane abantu abanje. Khathesi akusakhethi kudala kade besithi from 60 and upwards. Khathesi vele akusakhethi. Abantu babona esibhedlela selabantwana abantwana. Buba. Kuthi ukuthi laba basithi kulabantu abalele emakhaya sezindlini abagulayo kuba advise ukuthi bathi abangelayo sithi abantu be-blood pressure, abane diabetes, abalabo hypertension nabo, lung problems, cancer nemikhuhlane, uba advise ukuthi bazigcine njani. Bahlale begqoka ama-mask. Ukuthi bevakavakaje hayi kumele ahlale endlini ku-isolation, abe-isolated. Wena njengomuntu owezempilakahle ubuya lapha uyatshayela kumbe ubuya nge-public transport? Ngibuya nge-public transport, lami ngiku-risk. Akunjeleki nxa ukhangela amabhasi akuhlupha njengomuntu wezempilakahle lingena kuminyana Hayi ngiyezwa ubuhlungu sibili nxa singena kubozukho nalabana ngoba uyabe ungala way through yokuthi ungahamba ngani, ungala mota ungalani. Yebo baba, sesisebenzisa yona i-sanitizer yena le nama-mask. Siku-risk embi kakhulu. So wena ngesifiso sakho ufisa ukuthi lockdown ingaqhubekela phambili kona umkhuhlane sephambili? Mina ngilesifiso seneso. Ngokuthi abantu abalaleli, aluba abantu siyalalela bekuzabanganeni